Daka jing temu ban kentiu ya kisam ruai bat kisap ak film kabalong kum ke jing kentu kan pahami ki kun samlaban penon kam hop ya kasap jongki ikong Darilin Jovita Masyering ila pen kre ban penmi ya ke music video ke bathamai ya ke balai kerteng wat pen sep aire ya ke balar ruai hak tin ginong rajab ngar hari boy distrek on penmi ya ke music video hak khatsan dari kunopra arjar arwar hak porsan bejejan mit hak YouTube channel ke balai kerteng Darilin Jovita Masyering YouTube channel. Ya kini kijing ruai la thok bat larwai dai kong Darilin Jovita Masyering kabai larwai lang bat Janus Robert Masyering bat ya ke video la penbit penbiang dau mic susengi.